On the morning of 9th January 2025, residents of Nonghali village, along with leaders from the Sinjuk Kinong Sinshar Shnong Par Umkhen, comprising 15 villages from East Khasi Hills, Ribhoi district and West Jaintia Hills, staged a road blockade to oppose the state government's proposal to set up a landfill in the area. Armed with placards, they obstructed government officials, magistrates and the police from reaching the venue for a public consultation on the proposal. The protesters, including women, youth and village leaders, expressed strong opposition to the project, citing fears of Nonghali becoming the next Martin landfill site. The blockade was set up at Jaroit village, a few kilometers before Nonghali. It is worth noting that the identified site, Lumso Alait, was mutually agreed upon by the State Urban Affairs Department and the village authorities for the landfill. However, those opposing the project argue that the landfill would adversely affect the health of residents in the three localities of Nonghali, That Nong Terkhang, Pedeng Shnong and Lum Sojo, as well as nearby villages, while also polluting the Umkhen River. Media, hadukan mentai ke sarkar, kadol bangi kempedon ji keren. Ka buram lang ne. Ini buram fi buram ini. Kan ni la yo i. Bangi la dan kan ni. Này, ta cầm một khi lệnh nó, nghìn nhà phần bạch cho mà nghĩ ya cái em nghìn thang bạch, ya các bạn mình ta, cái chắc cái cái trong nghìn thang bạch. Nghìn thang bạch, bằng sao bằng đơn học. Nghìn đơn có học, bằng nghìn đâu ai cái năm nayต่อไปกลุ่มนี้กองงางวันได้หนึ่งกระตากอยู่งวันนักสการบันไปบกตากระปอบเฮียริ่งขยายใบบ้านไอลาเนี่ยบราเลียงbaik yang ini bukan semua kerja baik yang baik itu. Dari balik ni try juga ni galum. Ni nak sepan kang ikan ni. Halo baca desa ngan tangkan ni. Tetapi ya jadi ham takkan kam bangihi ngim snotenat dalai tu. Te rapi kuat nam tan kam khilai no penpas sarkar ba Omdon cakap, Omdon kada obiang bantuan. Lain yang kumbang saudara kita kendiat kiba, cubur ke sarkar. Reladang ni kiba kendiat Omdon kahok, telek mafisia kat ofis bed. Baik bangi kiba, baik ini uput nang ni setai di Nonghali. Kani kaput nang ni setai kadai ka. Senang jarak. Yang ni kiba siang hang ni mercan, lem dan tip tu ngai nuksa mo, subuk mata. Habang ngalek sak per kong bi. Tengah jai nak per kong a. Nganuat balik saya cakap curi lah takkan cibet. Kene ke heri khatang iki. Tangi senang. Tangi bangsa. Ni hang ni kena cakap nak cakap jumpat ni. Ni pelak cakap benda nak cakap curi. Namar pila yali bang dan kecil baik Yusuf langkum ni. Pinhap lej na menta, pin sa iperkhakpat kin hadin. Lada day ba ang bamenta, lada day ba ang menta pin siyat kin ni apring dihuri hurap tenat ni. So tenat bangin ya. Ni nang poi tersker menta. Naik kan dah berok, kan tak main ar kai. Nak terapi berok di bandung baik surat. Kamu ke sarkar ke buram ni. Ni buram ya ke sarkar. Raya ai ga ba penlong dum ni menta. Hadu kat ni nginut ban yang hang ni. De na ka daw ba. Kila sula ki pen pau ba ka ni ka cing cubap cing ke sarkar ka de ka ni ka ba menta ini. Kemulek dah kebor. Kadai kum kami kecuba borak yang ni mentas ni. Kong, kenem dia boleh tekebor. Ma, pisang tu bekla. Dalam deng ni satu. Kamu bangi lap ngai kini hapen pen orlom baik kata gitu mu jangki. Ma, ni perlu ngai kini public hearing man ala di piro kan. Mentah ke sini. Sabam malam. Mentah ke sini piwan mentangin elat. Ngim ailan. Abang tetangin siya. Kabatang silang payaman. Kubur pemin. Cek mana saudara orang mana?
Kador bat ke sarkar ngin pati keren. Adu menta. Kuno ban perlu ngipil hearing. Halor ba kador ngin pati keren ban ngin sino.